Hello friend, mumeze neza aho muri? Uyu munsi turi buze kuvuga ku gihingwa gitangaje aricyo soya. Ese wari uzi ko soya ifitemo intungamubiri zuzuye kurusha byinshi mu byo turya buri munsi? Reka tuvuge ku byiza bya soya mu buzima bwawe. Soya ni urubuto rukungahaye kuri poroteyine yuzuye, rubonekamo amino acids umubiri udashobora kwikorera. Ifasha kubaka imikaya, gusana insoro zangiritse ndetse no kongera imbaraga. Muri iki kiganiro ndibuze kukubwira vitamini ziba muri soya utasanga mu bindi biribwa. Izi vitamini zigafasha umubiri wawe ndetse n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Burya kurya neza niryo shingiro ry'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu rero ngira ngo ikiganiro cy'uyu munsi tuze kuganira kuri iki gihingwa cyitwa soya, umenye byinshi utaruzi. Ese wari uzi ko soya ifasha kandi gukomeza amagufa? Soya ifitemo ubwo bushobozi bwo kuba yarinda amagufa ndetse ikindi ikarinda n'indwara z'umutima ndetse no kugabanya cholesterol. Ni ukuvuga ngo rero ucyumva ijambo cholesterol ntabwo usobanukirwa cholesterol ni iki. Cholesterol ni ibinure biba mu maraso. Ibi binure rero iyo bibaye byinshi mu mubiri bishobora kuba bibi, bikaba byakugiraho ingaruka. Rero nanone soya igabanya ibyo binure mu mubiri wawe. Nibyo wabyumvise neza. Nakubwiye ngo soya ifasha kandi gukomeza amagufa, kurinda indwara z'umutima no kugabanya cholesterol mbi. Cholesterol. Ese cholesterol ni iki? Cholesterol ni ibinure by'umwimerere. Ibi binure biri mu maraso yacu. Kandi ibi binure birakenerwa cyane mu mubiri kugira ngo ukore ibintu byinshi by'ingenzi nk'imisemburo ndetse na za vitamini. Nanone iyi cholesterol irakenerwa mu buzima bwacu kugira ngo mu by'ukuri idufashe gukora uturemangingo. Niyo mpamvu rero iyi cholesterol yibaye nyinshi cyane mu maraso ishobora kuba mbi, ikaba yaguteza ibyago byo kurwara umutima ndetse no gufunga kw'imitsi. Ibi byose niyo mpamvu ukeneye kumenya soya akamaro kayo. Cholesterol mbi mu mubiri w'umuntu iyo irenze urugero iba ishobora gufunga imitsi. Ingaruka z'iyo cholesterol mbi irenze mu mubiri wawe harimo kongera umuvuduko w'amaraso, harimo indwara z'umutima, harimo nanone kugira stroke, ariko guturika cyangwa se gufunga kw'imitsi y'ubwonko. Ibi rero bishobora kukuviramo urupfu. Niyo mpamvu rero soya ifite ubwo bushobozi bwo kuringaniza cyangwa se kugabanya iyo cholesterol iri mu mubiri wawe, hanyuma kugira ngo umubiri wawe ukomeze gukora neza. Rero niyo mpamvu soya ikenewe mu buzima bwacu. Ku bagore bageze mu zabukuru, ni ukuvuga ngo abagore bageze mu zabukuru, iyi soya hari icyo ibafasha. Irabafasha kugira ngo ibarinde kuba bagaragaza cyane ibimenyetso bya menopause. Menopause ni igihe umugore atakibyara amaze gucura. Rero hari abagore bagera muri iki kigero bagatangira kurwaragurika cyane. Kubera iki? Kubera ko hari vitamini babuze mu mubiri wabo. Bivuze iki? Bivuze ko soya irabafasha, ifasha abadamu bageze muri menopause kugira ngo mu by'ukuri bagabanye kuba bagaragaza cyane uburwayi bwabo, kubera ko hari abo bagiraho ingaruka, hari ubwo bamwe na bamwe bagiraho ingaruka zitari nziza iyo bageze muri